سترت بحامل الحوائج والغرام سترت بحامل الحوائج والغرام دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تقبلوني بعد الآرام ولا تقبلوني بعد الآرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولبيته وثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رؤوسنا المقدم ثاني على حبيب الرحمن بن محمد سقف من ساداتنا آل أبي على أبي أجمعين ثم إلى روح ثمن بن ثم إلى رسول صاحب المعلود أحب علي بن محمد بن حسين الحبسي وإلى حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الحبائب والأساتذة الكرام والآباء والأمهات رحمني ورحمكم الله. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. أحييكم بالتحية الإسلام تحية من أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام. سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Al-Mukarram Al-Muhtaram Mudirul Ma'had Riyad Talang Betutu Abuya Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi wa Mudirul Ma'had Riyad
13 Ulu Palembang, Abuya Hamid bin Umar Al-Habsyi, wal Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, wal Mukarram wal Muhtaram Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, wa kafatul asatidzah wal masyayikh ajma'in rahimani wa rahimakumullah. Wal Habib Muhammad bin Ali Al-Kaf, mata'anallahu bituli hayatihim wa katsarallahu amsalihim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Susunan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Arya Talang Betutu bertepatan pada tanggal 12 November tahun 2023 dan bertepatan juga pada tanggal 28 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah sebagai berikut. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan yang telah kita lalui bersama dan dibuka dengan surah Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita hari ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan ke susunan acara yang kedua yaitu pembacaan Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang akan dibacakan oleh para santri Arya Talang Betutu. Untuk pembacaan sholawat Al-Faro Regobah, Hamdalah Alif Ramadan, Tajallah Hasan bin Hamzah Barabbah, wa ashhadu Ridho Al-Farizi, amma ba'du Alwi bin Syukri Al-Habsyi, wa qad ana Adib Anjab, wa munzu Farrozen Fahina Abil Haki. Untuk para pembaca maulid dari santri Arya Talang Betutu, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, asra fi badrin fil kauni asrak. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, akrami da'in yadahu ilal haq. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, ahlal waramati kan wa asdaq. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, afdali man bituqa tahaqqaq. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, man bisahu wal wafat tahallaq. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, wajma' min asam lima tafarraq. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, was'i wa sayyid maqad ta'awwaq.
صل على يا رب صل على محمد يا رب صل Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatana laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sallallahu alaihi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alayhi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Assalamu alayka zainal
الزهراء
وكسرهما نبينا طه المختار محمد يا أبا القاسم محمد يا أبا القاسم هائم أسدك بلني خادم بين الخضر بين الخضر يملم لها المدينة نور وكسده منابنا طال مغدر يملم لها المدينة نور وكسده منابنا طال مغدر وكسده منابنا طال مغدر طال محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرة محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرة القربة الهدراء لا إله ولا لا إله ولا قصده منابنا طه المختار وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu sallallahu alaihi ta'ala majduhu azuma syanu halakal halkal hikmah wa tawaliha ilma wa basata lahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdaril qisma sallallahu alaihi wa arsala ilaihi masyrafal halkihi wa jalla abdihi rahmah talakat iradatul azaliyatu bihalki hazal abdil mahbub fantasarat asaru syarafihi fi awalimi syahadati wal ghuyub sallallahu alaihi wa ma jalla hazal manna allazi takarrama bihil mannan wa ma azama hazal fadal allazi baraza min hadratil ihsan suratan kamilatan jarat fi kalimamut fatatarat bi wujudiha aknabul wujud wa tarrazat murtal awalimi bitirazit takrim Allahumma salli wa sallim wa ashraf salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وجل الحق في علمك الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب سرور قد توالى بحبيب الرحمن على ما نوالى بحبيب الرحمن على ما نوالى يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب سرور قد توالى بحبيب الرحمن على ما نوالى بحبيب الرحمن على ما نوالى من شرف الوجود بنوره جل من شرف الوجود بنوره وأمر الكون بهجة وجمالا وأمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب سرور قد توالى بحبيب الرحمن على ما نوالى بحبيب الرحمن على ما نوالى قد تركت في الحسن على مقامي
أبرز من هدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود هلك نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها واللسان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من شر ذلك اللسان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وجمعها وزكاتيات وأوصيها على ذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليهم وآيات الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تلقيه وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صمت المجد بقربه وتفيأ ظلال شرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار تعزيز للبشر الكريم صلى الله عليه. بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بين التشويق في العالم المطلق الكبير عن جمال مزهور بالعلم صلى الله عليه. آمن وصف كمال مطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك جمال ميمون في الحسن بكلمات والبطون فما من سلب ضمة إلا ودمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موضع الصغار وموضع عروجه وقد كانت أقدار أزالية بما قدت وأثرت
من سياس النور ما وصفت وخصصت بمن خصصت صلى الله عليه. فكان مستوقفا بالفائقة والأهم صيفة الطاهرة حتى برز في هذا من سعادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونوى هيئ أفكار وزهوره وبعض فتعلقت التوكيم لهذه الحروف بأنهما في هذا الكتاب ما هو لديه من العجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الغلطة في بحسن ميثاق في ذلك الموصوف تسويقا لسامعين من حواس المؤمنين وترويعا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا ضيف أقلام عن زهور خير الأنام ولكن الزاني لتنوين ما حفظته من تأسف مملوك وما أرى الله في مولد بدل الذي أما العالمين وبقيت آياته في كون منصورة على مر الأيام والزهور والسنين صلى الله عليه. لا التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد التسوق إلى السماء وصفها عزيمة ولا الله ينفع به متكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي سافع ويتوعني بغير ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا مولد المصطفى يا الليل مقامك عظيم مساء بجاه النبي صل شفاء للسكين
محمد المصطفى مسحت يا كرم رقيب يا مولد المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على آله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa qad ana lil kalami an yutama harakatu fil anamil mimma istafadaul fahmu min sifati azal abdil mahbubil kamil sallallahu alaihi wa sama'il ilatihi asanu sama'il wa huna sunna nusbita ma balagha ilaina fi sani azal habibi min akhbarin wa asar sallallahu alaihi liyatasarrafa bi kitabatil qalam wal kirtas wa tatanaza fi hadai kilas ma wal absar wa qad balawana fil ahadis masyhurah anna awala sayyidina Allah wa nurul mudau fi hadhihi surah sallallahu alaihi fa nuru hadzal habib aulal malukin baraza fil alam wa minu tafara wa al-wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma taqaddam sallallahu alaihi wa qad akhraja bi razaki bi sanadi an Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awali sayyidina Allah qabla al-asya qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih sallallahu alaihi wa qad warada min hadis Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu awalan nabiyyina fil halqi wa akhiruhum fil sallallahu alaihi wa qad ta'addadat riwayatu bi annahu awlal halqi wujuda wa asrafu mauluda wa lamma kanat tisadatul abadiyah la mulaqasatun khafiyah ihtasat mansa simlal bariyah bi kamalil lususiyah sallallahu alaihi fastadat hazanurul mubin aslaba wa butuna masrafatu minal alamin fatanaqala hazanurul misul bi adama wa nuhiru wa ibrahim sallallahu alaihi hatta awsalat yadul ilmil qadim ila man khassasatu bi takrima abil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib zil qadaril azim sallallahu alaihi wa ummihi allati fil mawawi fi aminah asaidatil karimati aminah fatalaqa usul Abdullah falqahu ila basniha fadumat suwa bima unatilahi muafasatan ala kihazi doroti wa sauniha sallallahu alaihi famalatu biri ayatillahi kama waradana hamlan khafifan natajidu lahu sigala wala taskum minhu alaman wala ilala sallallahu alaihi hatta marasaru badasari famli wa qaruba waqtu buruzi ila alami sahadatin litang basita ala ali hazal alami fuyudatu fadli wa tantasira fi asar majlis samim Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabina Muhammadin rahufur rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa munzalikat biha sayyidiratul maknuna wal jawharatul mazuna wal qalbu kulluhu isbihu yimsi fi sirarin wa dihad sallallahu alaihi bikarbi sirasra biha sirat wal aynu mutasifatun ila barazi mutasabiqatun ila iltiqati jawahiri kanazi sallallahu alaihi aglu dak badal ligraisan takat bifasil ibara walinadan bikamalil bisara wa ma min hamilin hamalat bizalakal am ilahatul bihamya biulam
من بركة وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تدر الأرض والسماوات متدمية بيت الفرح بملكة أشرف البريات وبروزه من ألم الحفاء إلى ألم الزهور بعد ذن كله بالفتان والزهور صلى الله عليه. فأصل الله في الوجر مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. حب النبي ترى حب الزهرة حب النبي ترى حب الزهرة نار لدربي نار لدربي والنور البصر والحب هو أنت والعشق هو أنت والنور هو أنت يا رسول الله. والحب هو أنت والنور هو أنت والعشق هو أنت يا رسول الله. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. جمال طلعته وتهجر القمر جمال طلعته وتهجر القمر يزيد نذره يزيد نذره حسنك إذا نظر. والحب هو أنت والعشق هو أنت والنور هو أنت يا رسول الله. والحب هو أنت والعشق هو أنت والنور هو أنت يا رسول الله. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. أيمتني والله والله أيمتني والله والله يا كامل الأوصاف يا لين الألقاب يا جميل الأوصاف لا لين الأوصاف
بناك أشعل دينك مهلسا ودعيناك أيمتني والله أيمتني والله وقد على بالي هجرك وإقبالي ما كان على بالي هجرك وإقبالي ما كان على بالي هجرك وإقبالي ما كان على بالي هجرك وإقبالي نوصلوا أولادي من بعد عدو الله بناك أشعل دينك ارحم الله بناك أشعل دينك مهلسا ودعيناك أيمتني والله أيمتني والله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونوت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تشهد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تهب سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور يبلغ نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أي يحضر إن وته أمة تانيسا لجناب المشهود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود صلى الله عليه وهدر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الهور العين وانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلقت سبل الكمال من النور أن أموت وبرز الحامد المحمود مزينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله من عليك رفيع الشان ومريض
قد شفاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فيزار الغراد واستضيء بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس حيث أوتينا عطاء جمال فهو المحمد يا رسول الله جئنا بزيارة سيدنا الله نرتجي منك الشفاعة إن رب العالمين لرب كل حمد جل أن يحصره العالم اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه
الصاد صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا واهدنا نهج كي بنا نسعد ونرشد استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مدار استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا يا تواب تب علينا يا تواب وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا سامحنا فيما جنينا سامحنا فيما جنينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كله صلى الله يتجدد صلى الله على
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد، صلوا على رسول الله. اذكروا صلاة على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismaha Alat sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak bayi perempuan yang akan diresmikan namanya, yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh yai dan neneknya dengan nama yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah anak ini diberi nama dengan nama Mizianah Bella Nazira bin Ahmad Rinaldi. Semoga anak ini akan menjadi anak yang salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه، وليقابل السامع ما عملي عليه من شريف الأخلاق بعذن واعية، فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية، وليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر. وإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سرية وعقامته في صورة حسنة بدرية،
ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاصنه وأوصافه لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاصن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نثر من المعارف العلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما جزان الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونغمه الإغفاء ما سواه خلقه النسيم ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وإسمة وحياء موجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مفسد معطاء وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشي من غير حبب وهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فاتحة وما بأوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه نهالا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه وماذا يعرب القول عن وصف يعجب الواصفين أو يدرك الفحم معنى ذات جلة يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أحدث سنة للبدر عند تمامه لم يخصف وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صل وسلم والتسليم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقوم ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجذب إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سورة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشيطه به تعطرت الترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متركا عن زين الوجود أجملت ببشر الحبيب وشانه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاء بعنانه وقد انبسط القوم في تربية ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كان الله به هذا العبد المقرب
من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسكنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم البكر من أرار الأوصاف المحمدية وجودا فوجهت إلى الله متبسلا من سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويدوم عملي بالأعمال المقبولة وتوجهه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة، وعلى باب عزته تعد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وسلم على ذلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وفي سرك وحامل رايتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمؤسس بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي قوس سادك لأهل بدادك، سيد الكونين بأشرف الوسائل العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تعيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل ومعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركته وشريف رجال أولادنا ووالدينا وأهل ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأطوار منشورة، وما علم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وصورا، واجب اللهم قربة المكروبين وبدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المبتدين والظالمين، واخذ العدل بمولاد الحق في جميع النواهي
والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الاسم الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم اللهم يا سبحانك الله تاتي يوم يا سلام وأنا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah selesai pembacaan Maulid Sumtud Durar karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Melanjutkan susunan acara yang berikutnya yaitu pembacaan Al-Quranul Karim yang pada kesempatan kali ini kita pintakan kepada Ustaz Taufik bin Segaf bin Syahab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Syukran katsiran jazakumullah khairan jaza kepada Ustaz Taufik bin Segaf bin Syahab
yang telah membacakan Al-Quranul Karim kepada kita semua. Semoga kita semua yang mendengar, semoga beliau yang membaca khususnya dan kita yang mendengar umumnya mendapatkan barokah dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu kalimat tarhib wa tasyakkur, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah bin Muhsin Al-Habsyi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyata ahlil jinan, fatahiyyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal Muhtaram Sayyidul Walid Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, beserta para hadirin dan hadirat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat kami ini. Mudah-mudahan semua langkah kaki antum sekalian mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para hadirin masyayikh wal habaib wal asatid yang hadir pada maulid hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khatimah dalam setiap keadaan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Dengan segala hormat kami ucapkan kepada semua hadirin, ahlan wa sahlan bihudurikum fi ma'hadiriyat Talang Betutu. Selamat datang kami ucapkan kepada antum sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam acara maulid pada hari ini. Kami sangat berbahagia sekali dengan kehadiran antum sekalian, yang mana kebahagiaan tersebut tidak bisa kami ungkapkan, akan tetapi ini merupakan tahadus bin ni'mah yang mana telah disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya, lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli, da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili, wasaltum fajtama'tum wattasaltum fakanal waslu faidatal wusuli, nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli, ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli, sa'altullah yukrimukum jami'an wa kullal wafidina bikulli suli. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Faqir
mewakili daripada Mudirul Ma'had Pesantren Arya Talang Betutu, Abuya Sayyidil Walid Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para panitia dan seluruh anggota yang telah membantu di dalam terlaksananya acara Maulid pada hari ini, baik secara moral maupun spiritual atau secara ide dan secara tenaga beserta doa. Mudah-mudahan apa yang telah antum usahakan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dan di sana sini tentunya pasti banyak kesalahan, kekhilafan. Al-Faqir mewakili daripada Abuya beserta keluarga besar Pondok Pesantren Arya Talang Betutu meminta kepada antum untuk membukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kemudian berdirinya Al-Faqir di sini juga mewakili daripada seluruh santri Arya Talang Betutu, dan kami meminta kepada antum sekalian untuk mendoakan kami agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami santri diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para solihin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Faqir sampaikan, lebih dan kurangnya Al-Faqir mohon maaf, kepada Allah Al-Faqir mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran jazakumullah khaira jazak kepada Ustaz Abdullah bin Muhsin Al-Habsyi. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan manaqib sahibul haul Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abdurrahman bin Muhsin Al-Habsyi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara alwujud bi tal'ati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alayhi. Fi hina nuhibbu jiddan an nukarrir hadhihi al-kalimah idza sami'na al-ism aw sifah aw kulla shay'in muta'alliq bi habibina al-Mustafa yusannu an nusalli wa nusallim alayhi. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi. Apabila kita mendengar nama atau sifat atau apapun yang bersangkut paut kepada Nabi besar Muhammad, itu kita disunnahkan untuk mengucap salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Muhsin ibn Abdullah Al-Habsyi wa Abuya Al-Habib Hamid ibn Umar Al-Habsyi wa Abuya Al-Habib Muhammad ibn Abdullah Al-Habsyi
وأبويا الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب وأبويا الحبيب محمد شكري ابن علي بن شهاب وشيباننا الأعزاء dan para syiban kita yang mulia, laulahum bainal anami laduktikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Jikalau bukan kerana mereka bersama kita di tempat ini, maka gunung akan bergoncang dan bumi akan bergoncang karena banyaknya kesalahan. Falhamdulillahi ala zalik. Kita bersyukur kepada Allah atas adanya orang-orang syiban kita di sini. Wal asatidhil fudala wat talaba ahibba wal hadirin kullukum jami'an. Naqifu amamakum li qira'atil manaqib lil 'allamah al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Berdirinya Al-Faqir di sini ingin membacakan sejarah kehidupan singkat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Wahum Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Ali bin Umar bin Segaf bin Muhammad bin Umar bin Taha As-Segaf. Wa yantahi nasabuhu ila Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaiha ridwanullah ta'ala binti Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida di Madinah Sewun fi syahri Jumadil Akhir sanad 1331. Beliau dilahirkan di kota Sewun, Hadramut pada bulan Jumadil Akhir tahun 1331 Hijriah. Beliau dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang soleh dan soleha, sehingga sejak kecil beliau telah dihiasi dengan hidayah dan ketakwaan. Waliduhu Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Ayah beliau Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf adalah seorang imam yang dihiasi dengan keindahan budi pekerti yang luhur, ilmu yang luas dan amal yang soleh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah berkata bahawa Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman adalah Imam Wadil Ahqab, Hadramut. Wa ummuhu Sayyidatul Syarifah Alawiyah binti Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Jufri. Ibu beliau adalah Al-Syarifah Alawiyah binti Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Jufri. Beliau adalah seorang wanita yang salihah dan suka pada kebajikan. Ketika ibu beliau sedang mengandung dan melahirkan bayi laki-laki, bayi tersebut diberi nama Abdul Qadir atas isyarat dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tetapi tidak lama kemudian bayi tersebut meninggal dunia. Ketika Asy-Syarifah Alawiyah melahirkan bayi laki-laki untuk yang kedua kalinya, Al-Habib Ali juga mengisyaratkan agar bayi tersebut diberi nama Abdul Qadir. Al-Habib Ali mengatakan bahawa bayi ini kelak akan menjadi orang yang mulia yang mengabdikan hidupnya untuk taat kepada Allah dan menjadi seorang yang dihiasi dengan ilmu, amal dan ihsan. Asy-Syarifah Alawiyah meninggal dunia pada tanggal 29 Rajab 1378 Hijriah bersamaan dengan hari wafatnya Al-Habib Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kakek dari Al-Habib Umar bin Hafid. Sedangkan Al-Habib Ahmad, ayah dari Al-Habib Abdul Qadir, meninggal dunia pada sore hari Sabtu tanggal 4 Muharram 1357 Hijriah setelah menunaikan solat asar pada usia 79 tahun. Sedangkan Al-Habib Abdul Qadir itu baru berusia 25 tahun. Masa kecil beliau, sejak kecil beliau tumbuh berkembang dalam lingkungan ilmu pengetahuan, ibadah dan akhlak yang tinggi yang ditanamkan dan sekaligus dicontohkan oleh ayah beliau yang soleh Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf.
Dan memang demikianlah keadaan kebanyakan keluarga-keluarga Alawiyin di Hadramut pada masa itu. Keadaan ini sangat mendukung para orang tua untuk mencetak kader-kader ulama dan sulaha, orang yang baik, karena anak di sana pada masa itu selain dididik oleh orang tua, lingkungan juga ikut membentuk mereka. Setiap anak meneladani ayahnya dan ayahnya meneladani kakeknya, demikian seterusnya sehingga asrar mereka terwariskan kepada anak cucunya. Sepeninggal ayahnya, setelah ayah beliau Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman yang meninggal dunia pada tahun 1357 Hijriah, maka para masyayikh dan tokoh Alawiyin saat itu sepakat bahawa beliaulah penerus sang ayah, karena semua kebaikan yang ada pada diri Al-Habib Ahmad telah diwarisi oleh Al-Habib Abdul Qadir. Saat itu beliau berusia 25 tahun. Semenjak itu Al-Habib Abdul Qadir meneruskan apa-apa yang menjadi kebiasaan ayahnya. Sebagaimana ayahnya, Al-Habib Abdul Qadir mengisi waktunya dengan belajar dan mengajar serta menunaikan segala kewajiban. Beliau selalu mengumbar senyum kepada siapa saja yang ditemuinya. Beliau suka menerima tamu dan membantu orang yang lemah dengan kemampuan yang dimilikinya. Diterangkan bahawa rumahnya adalah tumpuan para tamu dan beliau tidak pernah membedakan tamu-tamunya. Hampir terkesan beliaulah satu-satunya orang di kota Sewun yang memuliakan tamu dan gemar membantu orang-orang yang lemah kala itu. Selain itu beliau juga sering menjaga hubungan silaturahmi. Karena ketinggian akhlak beliau itulah menjadikan semua mata tertuju kepada Al-Habib Abdul Qadir, sehingga banyak orang ingin menimba ilmu darinya. Di mana saja beliau mengajar atau mengisi pengajian, tempat tersebut penuh sesak dengan oleh para hadirin. Setiap apa-apa yang beliau ucapkan selalu menyentuh hati para pendengarnya. Di tengah-tengah kesibukannya, Al-Habib Abdul Qadir menyempatkan diri duduk bersama orang-orang tua, ulama dan para pendidik untuk membicarakan berbagai macam hal, baik keilmuan maupun yang lainnya, serta menjalin rasa kasih sayang di antara mereka. Guru-guru beliau, Al-Habib Abdul Qadir menimba ilmu dari banyak guru. Setiap berkunjung ke suatu tempat, beliau menyempatkan diri untuk mengambil ilmu dari para ulama dan orang-orang soleh di tempat tersebut. Di antara guru-guru beliau adalah Al-Habib Umar bin Hamid As-Segab, Al-Habib Umar bin Abdul Qadir As-Segab, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Habshi, Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shihab, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segab, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus dan lain-lain. Murid-murid beliau, di antara para murid beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di antara teman-teman beliau yang telah pergi mendahului beliau adalah Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar Al-Attas bin Abdullah Al-Habshi, dan Syekh Umar Khatib. Habib Abdul Qadir adalah seorang ulama dan da'i yang menjalankan dakwahnya dengan kebijaksanaan. Akhlaknya yang tinggi mampu menawan hati siapa saja. Ilmu, wara' dan akhlaknya menyebabkan beliau dikasihi dan dihormati. Kabarnya Buya Hamka pernah ziarah kepada beliau di masa beliau di Jeddah.
Dan setelah berbincang dengan beliau, akhirnya Buya Hamka mengakui bahwa Baitun Nubuwah Bani Zahra min Ali itu masih wujud dan berkesinambungan dalam darah para Sada Al-Ba'alawi. Dan sebelum fajar hari Ahad 19 Rabiul Akhir 1431 Hijriah bersamaan dengan 4 April 2010, beliau kembali ke rahmatullah di Jeddah. Beliau menutup umur pada usia 100 tahun dan disolatkan di Masjidil Haram, Makkah selepas solat Isya. Selamat jalan wahai Habib Abdul Qadir. Semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmat Allah dan ridhonya serta menyertai beliau. Semoga Allah membalas semua pengorbanan beliau untuk Alawiyin dan kaum muslimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasan. Syukran kathiran jazakumullah khaira jazak kepada Ustaz Abdurrahman bin Muhsin Al-Habsyi. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan tahlil singkat dan doa tahlil Sahibul Hal Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgab, yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan dan dipimpin oleh Abuya Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, tadi malam kita pun kumpul bersama-sama anak talabah telah mengkhatamkan Al-Quran, tahlil dan doa untuk almarhum Sahibul Khaul. Sekarang kita mengambil keberkahan untuk membacakan tahlil singkat Sahibul Khaul. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh barakah dari Sahibul Khaul Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bagi. Ba'asgab. الفاتحة والتحليل والتسبيح وصلاة رسول صلى الله عليه وآله وسلم وآله وطرة نجيس ثوابه لحضرة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وطرة وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين من بال الصالحين، ثم إلى سيدنا المحجر محمد بن عيسى وابن عبيد الله سمى وسيد العظام سيدنا البقي المقدم الحبيب محمد بن علي وعلي وسلم والمقدم الثاني عبد الله الصقاب، ثم إلى أرواح جميع آل أبي علوي أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى روح جنرال البركة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وأخيه حبيب عقيل بن عبد الله الحبشي ووصولهم وفرئهم، ثم أستاذنا ملاذنا مربع الله الرحمن بن عبد الله الحبشي، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة جميع أساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا، ثم إلى صاحب القول الحبيب القطب العارف بالله علم العلامة الحبيب عبد القادر بن محمد السقاف، أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته، والدينا ووالديه خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة وآية الكرسي وثلاثة من كل الله واحد والمعبدين والمجتمعنا هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كل شيء في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثم قرأناهم من القرآن العظيم وما هللناهم من لا إله إلا الله وما سبحناهم من سبحان الله بحمده ما استغفرنا وما صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمه هدية ثواب الحافظ الحبيب من شيخنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وطرته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين جميع الله الصالحين ثم إلى رسول المهاجر الأحمد بن عيسى وابنه وبجل رسول المغفور والرسول الأعظم المقدم الحبيب محمد بن علي بعلي وسلم إبراهيم والمقدم الثاني عبد الرحمن السقاف ثم إلى أرواح جميع آل أبي آل كانوا مشركا راضي إلى مغربها ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمام عمتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا أساتذتنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنة برحمته. ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسبب المرحوم برحمة القيوم الحبيب العربي العالم العلامة القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنة برحمته. والدينا ووالديه خاصة وأموات المسلمين عامة أوصل لهم ثواب ذلك منا إليه. اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه. اللهم اجعله فكاكا له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار وبراءة له من العذاب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم بدار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Syukran kathiran jazakumullah khairah jaza pada Abuya Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Melanjutkan acara kita yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang pada kesempatan kali ini kita pintakan kepada Al-Habib Al-Ustadz Ahmad Raudi bin Hussein Al-Kaf. Waktu dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك دستوركم يا أهل النوبة دستوركم يا أهل الحل والعقد الحمد لله المحترمون والمكرمون para orang tua kita, para syiban, ayah-ayah kita, guru-guru kita, masyayikh, habaib, asatidz, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat mereka menurunkan rahmatnya. Selain kita mengharapkan keberkahan dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun untuk memancing rahmat Allah, kita butuh wadah-wadah yang suci. Kita butuh orang-orang yang dapat menurunkan kucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan beliau-beliaulah sebagaimana yang dikatakan tadi, penyebab bahwasanya azab tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Walaula humu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyyati. Kalau bukan karena mereka, maka gunung telah goncang, laut telah membanjiri kita dan memusnahkan kita semua. Bumi ini akan menelan kita karena saking banyaknya maksiat yang telah kita lakukan. Namun dengan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah mereka-mereka, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah turunkan rahmatnya. Allah jadikan acara ini adalah awal mula waktu kita untuk bertaubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ba'ith, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, yang pertama kali akan muncul ketika seseorang ingin diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kubangan maksiat yang selama ini ia lakukan, adalah sebuah ba'ith, sebuah dorongan di dalam jiwa, sesuatu yang menarik kita untuk melakukan amal-amal saleh, atau paling tidak mengakui dosa-dosa kita yang banyak, mengakui aib-aib kita yang banyak, mengakui kekurangan-kekurangan kita yang selama ini Allah subhanahu wa ta'ala tutupi. Ba'ith tersebut akan bisa kita dapatkan dengan mujalasatus salihin, dengan duduk bersama dengan orang-orang saleh seperti mereka. Beliau-beliau ini semoga kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur-umur mereka, diberikan keberkahan di dalam kehidupan mereka, dipanjangkan umur mereka dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang meneruskan perjuangan-perjuangan mereka dan mendapatkan keberkahan daripada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula syuyukhun ruk'a wa syubbanun khusya' wa atfalun rudda' wa bahaim rutta' lasubba alaikumul azab sabba. Kalau seandainya bukan karena orang-orang tua yang hobi mereka adalah beribadah kepada Allah, menundukkan dahi mereka untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau anak-anak muda yang meninggalkan masa muda mereka untuk menuju ridha Allah, mereka khusyuk, mereka tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah sementara, dan yang berhak untuk berfoya-foya adalah mereka yang berhak untuk mendapatkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sedang belajar di ma'had yang penuh dengan berkah ini, bisa jadi mereka adalah penyebab maghfirah yang turun dan rahmat yang turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atfal rudda', atau anak-anak kecil yang masih menyusu. Wa bahaim rutta', dan hewan-hewan yang masih makan daripada padang rerumputan. Maka niscaya kalau bukan karena mereka-mereka ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan azab, Allah subhanahu wa ta'ala telah hancurkan kalian dengan kehancuran yang sangat luar biasa hebat. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah di tempat yang mulia ini, selain dihiasi
dengan ucapan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian-pujian, salawat, doa dan lain sebagainya, kita juga mendapatkan keberkahan dengan kehadiran mereka-mereka. Wabil khusus kepada guru-guru kita bersama Al-Ustadz Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi beserta dengan keluarganya, jazahumullahul khair, yang telah menduduki tempat ini dan menjadikan tempat ini adalah tempat di mana dididik di dalamnya pasukan-pasukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Ya Umar, Abdul Aziz, dan juga guru-guru mereka yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan di sini satu persatu. Namun insyaallah ihtiram dan ta'zim kita semua tidak berkurang hanya karena tidak menyebutkan mereka, dan insyaallah kita mendapatkan nadrah daripada mereka semua, karena sebetulnya Al-Faqir berdiri di sini sama sekali tidak berhak. Sama sekali Al-Faqir adalah orang yang tidak patut untuk memberikan nasihat sama sekali. Namun imtithalan lil amr wa raja'an lin nadrah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan niat-niat mereka semua kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang ulama kategorikan menjadi ada 3 nikmat. Nikmat yang pertama adalah nikmatul ijad, nikmat yang kedua adalah nikmatul imdad, dan nikmat yang ketiga adalah nikmatul is'ad. Nikmatul ijad adalah nikmat pada saat dimunculkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam yang fana menuju alam yang bisa kita rasakan pada saat ini. Kelahiran kita adalah awal mula daripada nikmatul ijad tersebut. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah nikmatul ijad, Allah tidak langsung mencabut nyawa kita. Allah tidak jadikan kita hidup di dalam dunia ini sebentar saja kemudian Allah tarik. Allah berikan pertolongan demi pertolongan. Allah berikan kebutuhan demi kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita apapun yang kita inginkan. Itu adalah nikmatul imdad. Nikmat bisa bernafas dengan enak, nikmat mendapatkan keamanan, nikmat mendapatkan ketenangan, nikmat mendapatkan apapun yang kita butuhkan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu qutu yawmih, faqad hizat ilaihi dunya bihadzafiriha." Orang-orang yang mana pada saat mereka bangun tidur, mereka merasakan bahwasanya tempat tinggal mereka aman. Tempat tinggal mereka tidak ada yang membom. Tempat tinggal mereka tidak ada yang menyerang. Mereka tidak takut kemalingan, mereka tidak takut kehancuran. Badannya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun di pagi hari masih bisa menghirup udara meskipun udaranya kotor. Masih bisa makan dengan makanan yang enak tanpa ada keluhan sedikit pun. Kalau seandainya 3 nikmat ini sudah dimiliki oleh seorang hamba, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya kita telah memiliki nikmat yang setara dengan nikmat alam semesta. Faqad hizat ilaihi dunya bihadzafiriha, berarti orang tersebut telah digerakkan oleh Allah, telah digiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya dunia dan si isinya. Karena apalah kenikmatan hidup jika 3 nikmat ini tidak ada. 3 nikmat ini adalah asas keamanan, kesehatan, dan makanan yang kita konsumsi. Alhamdulillah semuanya kita miliki. Alhamdulillah semuanya kita dapatkan meskipun kita tidak berhak. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membagikan kepada kita rizki-rizki tersebut sesuai dengan amal ibadah kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki-rizki tersebut sesuai dengan sedikitnya maksiat kita kepada Allah, maka siapa di antara kita yang berhak untuk mendapatkan rizki tadi? Namun Allah Subhanahu wa taala yarzuqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, memberikan rizki kepada siapapun. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ini adalah nikmat yang harus kita sadari, nikmat yang harus kita renungkan. Dan yang terakhir adalah nikmatul is'ad, yaitu nikmatnya kita diberikan kebahagiaan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita muslim, dijadikan kita seseorang yang sejak lahir mendapatkan kenikmatan yang sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu demi mendapatkannya mereka rela meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan anak dan istri mereka, bahkan mereka rela membunuh anak-anak mereka demi membuktikan kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana
cerita-cerita para sahabat dengan perjuangan mereka yang luar biasa hebat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Anas ibnu Malik, salah seorang khadim di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan kepada kita bagaimana pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Adha'a limaji'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'. Satu Madinah merasa terang benderang dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merindukan Rasulullah meskipun mereka belum pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Yang dicatatkan di dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau tidak langsung berhijrah ke Madinah, namun beliau singgah beberapa belas hari terlebih dahulu di Quba. Namun orang-orang Madinah mereka berkumpul berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hati mereka telah tergoyah, hati mereka telah terguncang akan keindahan paras, akan keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh syu'ara, wal udhnu ta'syaqu qabla al-'aini ahyana. Kuping kita ini terkadang lebih dulu mencintai seseorang sebelum kita pernah memandang parasnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka dengarkan daripada sahabat-sahabat yang bertemu dengan Rasulullah di Makkah, apa yang mereka ceritakan tentang keindahan paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau, apa yang beliau bawa, agama apa yang beliau ajarkan, itu semua membuat orang-orang Madinah semuanya mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Sayyidina Anas menceritakan, dan kita semua tahu bahwasanya yang namanya cinta itu akan berbanding lurus keperihannya sesuai dengan kadar cinta. Perpisahan akan cinta berbanding lurus dengan sebesar apa kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sakitnya perpisahan sesuai dengan betapa besar kecintaan. Itulah yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Falamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azlama kullu syai'. Madinah semuanya gelap. Madinah semuanya hanyut di dalam kesedihan berpisah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkata bahwasanya man qala bi anna Muhammadan qad mat qata'tuhu sayfa qata'tu unukahu bi sayfi hadha. Aku akan potong, aku akan putuskan lehernya dengan pedangku ini, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, karena dalamnya kecintaan beliau. Ketika dalam kecintaan di dalam hati seseorang, saat cinta tersebut ingin dicabut, maka ada sebagian daripada jiwa yang ikut tercabut bersama dengan cinta tersebut. Begitulah perihnya perpisahan yang dirasakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab sampai beliau tidak sadarkan diri, sampai beliau mengamuk. Beliau berkata bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dipanggil Allah sebagaimana Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada seorang sahabat yang terkenal dengan ketegaran hatinya, dengan kewibawaannya, dengan lemah lembutnya, yang paling cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah memikirkan sama sekali kesenangan dirinya jika itu sudah berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, kalau aku temui kamu pada saat perang dulu dalam keadaan kamu masih kafir, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuhmu demi mendapatkan keridhaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tegar, orang yang cinta, orang yang betul-betul menyerahkan jiwa dan raganya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di atas mimbar dan berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai sahabat, jika kalian menyembah Nabi Muhammad, kalau yang kalian tuhankan adalah Rasulullah, maka Rasulullah sudah mati. Kalian mau apa kalau Rasulullah SAW sudah meninggal? Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah hayyun la yamut, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali hanya seorang rasul, bukan Tuhan.
boleh memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian sehebat apapun. Akan tetapi satu yang kita harus jaga, garis yang tidak boleh kita lewati, yaitu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, da'mat da'athun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan akuan yang diakui oleh orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, itu tidak boleh. Itu mencederai akidah kita. Namun sisanya daripada pujian-pujian apapun yang engkau inginkan kepada Nabi Muhammad, maka engkau bebas memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibangga-banggakan oleh habaib kita, oleh ulama kita. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah berkata di dalam buku Maulid beliau ada 2 bait syair yang beliau betul-betul bersyukur karena bait syair tersebut keluar dari mulut beliau. Apa bait syair tersebut? Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Kesempurnaan baginda Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada cacatnya, tidak ada tercorengnya sedikit pun. Jika seandainya Nabi Muhammad menghadiahkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rembulan, maka rembulan akan selalu purnama dan tidak akan pernah gerhana. Lam yukhsafi. Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi. Meskipun para penyair berlomba-lomba mereka mengungkapkan pujian dan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat beragam, zaman ini akan habis selagi sifat-sifat indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus bertambah dan tidak akan pernah habis. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ana hamidullah ala hadainil baitain atau kama qala, saya bersyukur kepada Allah karena 2 bait syair ini keluar dari mulutku, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu arda. Pujian kepada Nabi Muhammad bebas, pujian kepada Nabi Muhammad tidak ada batas, namun tidak boleh mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi Muhammad terbunuh ataupun ia telah meninggal kalian berbalik? Wa may yanqalib, dan orang-orang yang berbalik, orang yang setianya hanya pada saat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hanya mau mencintai Nabi Muhammad kalau ada Nabi Muhammad di situ, tidak peduli dengan hal-hal di balik itu. Pada saat Rasulullah meninggal, pada saat Rasulullah pergi, mereka berbalik dan tidak lagi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yadurrullaha syai'a, mereka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Allah tidak butuh kepada kita. Apakah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada saat kita berhadir di majelis-majelis ini? Pada saat kita pulang kita melupakan athar atau ba'ith yang kita dapatkan dengan susah payah dengan menghadiri majelis tersebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tegar itu, beliau adalah orang yang begitu memiliki wibawa. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, orang-orang Madinah menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Thaniyatul Wada'. Mereka menunggu dari setiap fajar sampai matahari membakar kepala-kepala mereka setiap hari, karena mereka mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah sebentar lagi akan tiba di Madinah. Mereka tidak ingin Nabi Muhammad datang pada saat penyambutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meriah. Mereka ingin kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkesan bagi mereka dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dan berhari-hari mereka melakukan hal yang sama. Pagi hari mereka keluar, pada saat panas sudah menyengat mereka kembali lagi karena Rasulullah belum datang. Besoknya seperti itu, berhari-hari mereka melakukan hal yang sama. Sampai pada suatu hari di saat mereka sudah pulang karena panas sudah menyengat, seorang Yahudi naik ke atas gunung dan berkata, "Ya ma'syaral ansar, hadza jaddukum qad ja'." Wahai orang-orang Ansar, lihat itu orang yang kalian tunggu selama ini sudah datang. Maka sahabat yang baru pulang tadi, mereka berbondong-bondong mengajak istrinya, mengajak anaknya dengan dufuf, dengan apapun yang mereka miliki untuk memeriahkan penyambutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyambut Nabi Muhammad dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Namun sebagaimana yang kita katakan tadi, yang diceritakan oleh
para ahli sejarah bahwasanya mereka tidak pernah lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki satu buah sifat yang sangat jarang dimiliki oleh orang-orang, yaitu pada saat beliau duduk bersama para sahabatnya, orang yang baru masuk tidak akan bisa membedakan yang mana Rasulullah dan mana sahabatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menempatkan dirinya sejajar dengan para sahabat. Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan dirinya. Nabi Muhammad selalu membaur dan tidak pernah ingin mendapatkan sebuah keistimewaan, karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak heran Sayyidina Abu Bakar, saudagar yang kaya, tentunya memiliki pakaian yang rapi. Tentunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karismanya mungkin di saat itu menutupi daripada keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat mereka berkumpul pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Mereka mengurumuni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka baru menyadari bahwasanya itu Rasulullah pada saat panas menyengat mereka semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah yang berkata bahwasanya Islam Al-Abbas ahabbu ilayya min Islam Abi Quhafah. Islamnya Sayyidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad, lebih aku cintai daripada Islamnya bapakku Abu Quhafah. Kenapa? Lianna islamahu kana ahab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islamnya Abbas lebih akan membuat bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan lebih membuat bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi Muhammad kepanasan, kemudian beliau menarik sorbannya dan menaungi Rasulullah. Barulah saat itu sahabat-sahabat tahu bahwasanya ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cerita tentang mahabbah, kalau kita cerita tentang kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebuah cinta yang mungkin tidak pernah tercatat di dalam sejarah selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kesaksian Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwasanya mereka para sahabat itu memuliakan Nabi Muhammad di luar akal nalar manusia. Nabi Muhammad meludah, tidak sempat ludahnya jatuh ke tanah, mereka telah menangkap ludah tersebut, kemudian fadallaku biha wujuhahum wa ajsadahum. Mereka gosokkan ludah Nabi Muhammad di badan-badan mereka. Mereka berebut dan bunuh-bunuhan, digambarkan seperti bunuh-bunuhan, saking antusiasnya mereka untuk mengambil bekas wudhu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi berkata kepada utusan yang mengutus ia sebagai delegasi di dalam Sulhul Hudaybiyah, berkata kepada mereka, wahai Quraisy, mereka adalah qaumun la yuslimunahu abadan. Mereka tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian sama sekali. Kecintaan yang luar biasa hebat. Namun Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin, beliau mengatakan al-mahabbatu da'wa hatta taqumu bayyinatul muwafaqah. Kecintaan itu semata-mata hanya pengakuan. Sampai kapan? Sampai seseorang berusaha untuk menyamakan, menjadikan cara hidupnya sama dengan cara hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatu hubbillahi minna ittiba'ahu bihi wa'adal ghufrana ba'dal mahabbati wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumqati wa man baya'al mukhtara baya'a rabbahu yadullahi min fawqil ayadil wafiyati wa alu rasulillahi baitun mutahharun mahabbatuhum mafrudatun kal mawaddati humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim wa wurrathuhu akrim bihi min wirathati. Ayat bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah mutaba'ah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, dan itu adalah angan-angan kita semua untuk mendapatkan kecintaan Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan khawatir, di dalam sebuah cerita ada seorang sahabat
yang bernama Nuaiman. Beliau pernah mendapatkan cambukan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beberapa kali beliau melakukan maksiat. Beberapa kali beliau terjerumus di dalam meminum khamr. Maka sampai ada seorang sahabat yaitu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Ma aktsara ma yaf'aluhu ya Rasulullah." Alangkah banyaknya kesalahan yang dia lakukan wahai Rasulullah. Alangkah parahnya dia ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar, "La tal'anuh ya Umar." Atau la tal'anuh, jangan engkau laknat dia, jangan engkau sumpahi dia, li'annahu kana yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia adalah orang yang memiliki benih cinta kepada Allah dan benih cinta kepada Rasulullah, dan orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia salah, meskipun dia melakukan kesalahan yang banyak, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan dia untuk taubat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pengampunan atas dosa-dosanya. Nuaiman ini adalah sahabat yang sering membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, membuat Rasulullah tertawa, membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihiasi mukanya dengan sinaran cahaya cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat kepada umatnya itu adalah sifat Nabi Muhammad. Ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kalian. Dan rahmat adalah sifat yang dimiliki oleh al-awliya as-salihin. Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathratis siyam. Mereka orang-orang wali abdal daripada umatku tidaklah masuk surga, tidaklah mendapatkan apa yang mereka dapatkan karena mereka banyak puasa, banyak salat. Walakin bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus wa rahma bi ibadillah. Akan tetapi karena hati mereka tidak dengki kepada sesama, tidak benci, tidak iri, tidak menyimpan dendam sedikit pun kepada sesama. Wa sakhawatin nufus, dan mereka memiliki hati yang lapang. Wa rahma bi ibadillah, dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Itu adalah sifat para aulia Allah. Al-Imam Al-Qushairi pernah menceritakan sebuah cerita bahwasanya ada Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi adalah seorang yang terkenal ibadahnya, terkenal taatnya kepada Allah. Mereka bersama dengan rombongan tengah berjalan di sungai Dajlah di Irak. Mereka melihat ada beberapa pemuda di tengah laut atau di tengah sungai tadi sedang memainkan gendang, sedang meminum khamar dan bersenang-senang, beria. Mereka senang-senang semua. Maka pengikutnya berkata kepada Sayyidina Ma'ruf, "Wahai Syekh, ud'ullaha alaihim." Doakan mereka agar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini adalah sebab murka Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke muka bumi. Namun apa yang dijawab oleh beliau, wali kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau berdoa dengan lantang, "Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah." Ya Allah, sebagaimana engkau buat mereka bahagia di dunia, buatlah mereka juga bahagia di akhirat kelak. Dan ini yang kita harapkan. Ya Allah, sebagaimana engkau jadikan kita bersama sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senang pada saat menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kami belum mampu mengikuti Nabi Muhammad sepenuhnya, meskipun kami belum mampu membela umat Nabi Muhammad sepenuhnya, tapi kami harapkan kesenangan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan yang membuahkan kesenangan juga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, terakhir adalah kita tidak lupa untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Kita tidak lupa untuk menggerakkan apapun yang bisa kita gerakkan untuk menunjukkan pertolongan kita kepada orang-orang Palestina, orang-orang di Gaza sana, muslimin yang dibombardir oleh Yahudi, al-kafarah al-mu'tadin, orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang paling benci dengan umat Islam. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Orang-orang yang paling membenci Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Namun apapun yang bisa kita lakukan, entah mengumpulkan dana, entah memboikot daripada produk-produk yang sampai kepada mereka, entah apapun yang kita lakukan, memposting postingan yang menyudutkan daripada orang-orang Israel dan seterusnya, itu semua adalah daya dan upaya kita semampu kita untuk membela dan menunjukkan pembelaan kita kepada umat-umat Islam di Palestina sana.
Jangan sampai pada saat mereka menang kelak kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa andil kalian di dalam membela orang-orang Palestina? Apa yang telah engkau lakukan, apa yang pernah engkau berikan untuk membela dan menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui umat-umatnya di Palestina, di Gaza. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidun alaihi ma anittum. Sakit Nabi Muhammad kalau seandainya umat Nabi Muhammad kesulitan. Berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penunjukan atau pemberian kita atas umat-umat yang di Palestina tersebut semoga menjadikan setidak-tidaknya kita menjadi seperti kodok yang menyirami daripada api Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan melalui gerakan-gerakan yang kita anggap remeh tersebut kita dapat membantu mendatangkan kesenangan di hati. Di hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا ما أقول لكم والعفو منكم وما قمت إلا امتثالا للأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dengan kesembuhan As-Sayyid Al-Fatihah biniyati syifa wa sihah wal afiyah li Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Aqil Al-Munawwar wa li Sayyid Ali Farhan bin Muhammad Al-Musawa wa li Syarifah Maryam binti Ali bin Salim Al-Kab. Anallahu yashfihim shifaan ajilan شفاء لا يغادر بعده زجما ولا ألما على هدينا وكنيا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian pembacaan surah Al-Fatihah yang kedua untuk almarhumah Syarifah Al-Hubabah Gomar binti Alwi Barakbah. Anallahu yaghfir laha wa yarhamha wa yashkuruha birahmatihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على محمد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Oke, doa penutup lagi apa? قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبركا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وعلينا شقيا مطرودا ومحروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Acara demi acara telah kita lewati bersama-sama. Dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhirlah juga acara kita pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kita sekarang bersiap-siap untuk